Safika isikhathi lokusilangadelela isikhathi selihlelo lakho lelithandzana elihamba embili eSwatini TV na7 lonke nje Dandla nenkondlo libito lami ngingifortunate ngwamabuza ngihlala ngisho ukuthi manje nasabona iface yafosho khona lokudawo setana brand new nangithi brand new angisho ukuthi lokho wambone yabona mos ngisho Sonkondlo wala ekhaya eSwatini namhla ke sinaye Sonkondlo wala eMankayane utasihayela sicoceka abantu ukuthi yena uthi uyimbongi yemhlaba nje ufika kanjani lapho uthi kimi uyimbongi yemhlaba kepha ke utati vela kabandi kuye ukuthi uyimbongi nje uyimbongi emhlaba noma uyimbongi divele ke mbukele ukuthi utanani usiphatheleni waze wamuhla umbhalo sengifisa kubona ngibonge babhali bembhalo wafika umbhalo kuleli lakithi kwasiphuka tonke etikhongwane betikhona etintsabeni emabaleni kwachitheka yonke imithi beyikhona etindumbeni etinyangeni waze wamuhla umbhalo sengifisa kubona ngibonge babhali bombhalo namhlanje ngithe kukhuluma ngalivi namhlanje ngithe kukhuluma ngelivi ngawusebenzisa nali lami livi abekhona umhlaba sengaqala kusekelwa livi abe uNkulunkulu livi abephila uNkulunkulu livi abe uNkulunkulu livi wafika emhlabeni wabaphilisa bathi ngakuphilisa akasebenzisanga emaphilisi kubaphilisa kepha wasebenzisa livi kubaphilisa kusho ukuthi ngelivi singaphila waze wamuhla umbhalo sengifisa kubona ngibonge babhali bembhalo namhlanje ngithe kukhuluma ngalivi namhlanje ngithe kukhuluma ngelivi ngawusebenzisa nali lami livi uthi umbhalo babusisiwe labanenhlito ehlandekile ngoba bawubona umbuso welizulu uthi umbhalo baningi labathi inkosi labangawubona umbuso welizulu uthi umbhalo sibusisiwe sandla lesiphako nalesemukulako namhlanje ngithe kukhuluma ngalivi namhlanje ngithe kukhuluma ngelivi ngawusebenzisa nali lami livi ngcono ngithule batoze bathi ngithanda khuluma mbongi mbukele sengihlati nayo imbongi yemhlaba yala kuMankayane jasicicela abantu ke uthi imbongi yemhlaba why are you calling yourself imbongi yemhlaba unjani ngiyaphila vusela mbukele ekhaya and introduce yourself usho ukuthi ngubani wakabani sanibonani babukele emakhaya ngimbongi yemhlaba ngamankayane la ngitholakala khona okay Mankayane ngakuphi nje Mankayane angaka ngasesikoleni kuMosi na ungene eThawela okay why are you calling yourself imbongi yemhlaba ngalithanza nje leli gama nginebangani bami sasho amaphoyema esikolweni then bangivuma kakhulu then ngathi hayi azengize ngimbongi yemhlaba kulamagama okay since uthi esikolweni lokusho ukuthi poetry wayicala usesesikolweni ngicala ngisesikolweni okay bufunza grade 1 or form 1 ngicala ngafom 4 poem okay alright uyicala ka form 4 ayikuphathamisi netifundweni yini futhi lena le yakufikisa poetry singafiki nje kuphathamisekeni poem okay ngasho ukuthi poem bekinto bengingakayinaki yabo kimi cause ngaqala ngisemncane nje ngicoca inganekelwane ngitakhela creative bangithanza naseclassini kuthi akuphumela thishila bangicele ngimembi kwabo ngibacocele like bajabule ngingakakunaki then ngafika high school ngafunda form 1 form 2 form 3 so la ngayinaki then ngafika form 4 afika umngani wami asho poem yakhe ngembili then like umntwana like njengemntwana nje yabo ngathi ngiyadlalela nje like cause bengifunza naye ngihlala naye eceleni kwami ngathi ngiyadlalela nje naye ngathi yathi wena le poem yakho lapha ngoba uthide wathi then wachazeka naye wathi lama rhymes lawo wathatha ngathi mina hayi kude nje ma rhymes nami ngicabangela ngiyakupha nje magama ngathi na awuhambe ubhala ipoem yathi ungento yawo Sonkondlo ngathi ayawungekela then ngaqala lapho ngathi asengibhala alright ekhaya wabavetela embuthweni asowenda iside hustle esikolweni noma beva sebevaba umakhelwane nje uthi hey anikwadi lokwendiwa ngizibala esikolweni okay ekhaya ngabafihlela cause abangithuma khona vele esikolweni ngabafihlela then cause into okay nayi nawusoluqhubeka nayo ke vele kuthi lokufihla ngeke kuvele agcine kuvelile ukuthi awu nange imbongi yemhlaba ke seyahamba ke manje seyomelela nesikolo then bayiva kanjalo ukuthi ngicabanga ukuthi kwavela kahle lo ukuthi soyomelela nesikolo kwachamuka kahle ekhaya ukuthi cha yini shot lenhle right okay naku ke somelela nesikolo wena njani community yakho kukhona yini lo bokuzama isonfeni noma bo recite nje esikolweni uthi na hayi mina ngiyipoet yala esikolweni angithi nyaka cha abasesikolweni then ngikhulumela nje esikolweni okay
then-ke ngahamba nganela kuya le competition lesikolweni ngafika-ke ngaqala-ke lapho livalo-ke lasuka cause benginelivalo kakhulu into bengishaya mina. Then ngathi nangifika-ke lena saphefoma but nakhona I think leli valo vele belingishaya kakhulu cause ngayisho then abantu bami sebajabula lapha ngibabona ba-enjoy. Kwenteka inkinga then okay ngokuthi le nto bekade ngayicala then ngakhona ukulivala leli phutha lami ukuthi abantu bangaboni cause abathi ukuthi mina ngilungiseni but kwathi mina nje ukuthi bantu bami manje sengibonile there is something nice lengishilo football. Khuluma Mbonge, aseningitshele Bontsanga nifike kanjani emajele ngicela ungiside sayitsheni. Ukwathi omnye sayitsheni kube laba bajeksa ngale gqoba bajeksa ngalamahlombe ngaba bekho laba ngabale machweni la khona eveni. Ngabe basimelele ke nasemhlabeni. Inkinga yabo basuke bajila ukuthi bayabala kanti bayadibala. Babalani ke nabavayelana. Babalala amalanga bathi bavalele wona. Lokubhlungu ukuthi sizamile kubakhuda ngalomkhuba bachubeka bakhuluma bathi thina ngesibamise ngenombolo. Vele ke besingeke sibamise uba nempilo dabot mina. Besingayimisa kanjani imoto lemili ingahambi. Aseningitshele Bontsanga nifike kanjani emajele ngicela ungiside sayitsheni. Thina sikhule sathi ukuthi inombolo tiyabalwa namhlanje nathi nibanga nami nombolo. Awungitshele Ntsanga wena nje unombolo bani enombolweni. Aningitshele Bontsanga nifike kanjani emajele ngicela ungiside sayitsheni. Ukwankhe emlonyeni lomnye sayitsheni abahleti ngasekhoneni nikhomba dekuzabukisa. Athi lapha basuke bajada indoda yomla abadzala. Dasithi ngabadzaka basebathemla abadzala. Thina sikhule sathi ukuthi umflo omdzala udle ngilomntwana. Namhla umntwana udle ngilomflo omdzala. Kuyadzabukisa lokho Bontsanga. Okay. Wabe sesuyachubeka ine poetry yakho asithi recite esonfeni noma emangweni nje nangabe kunembuthano thito lokhona. Okay, bengigcine esonfeni embuthaneni ayingisengathi. Usengazi. Ufisile nihlanganyela nalabanye ubasherishele lemvulo nayo wena. Ngiyafisa kubakhombisa labanye ukuthi nami nginelikhono kanje. Okay. Okay, after high school ke wenda njani poetry yakho? Ubhala kuphela nyalo, recite, usende ku social media noma uyabhala nje uthi recordele wena wet fan. Okay, nyalo ngiyabhala social media. Okay, kwami nje sengaperform kakhulu cishe labanenge nje hayi. Okay. Uthi sitakwathi njani imbongi le uthi imbongi emhlaba mina ngikathe ukuthi ngabe yatiwa mhlaba wonke. Yini ke ma future plans zakho lo nawo ukuze ukuthi ugcine ungilembo ngemhlaba lofise kubangiyo? Kuthi nje ngithole lokuperforma kakhulu cause ngeke lokukhipha livalo cause ngakhona ngisho nasemcimbini khansi nemicimbi nje thipi sengiyabashela abantu dan nawuhlela phasi elivalo liyabuya phindze futhi licalile phasi kanti nawusolusho usho nabantu uyabajwayela ukuthi okay poem yami nangibeka kanje kude na ukukhohlwa nje. Okay. Nangabe ke uthi bamfu ufisile ukuthi bakumeme emicimbini yabo. Ubhala ngani lo strong khona nje ukuthi cha mina nangibhale ngenature ngiyakhona wena ngikuphi lo uvama ukubhala ngakho? Ngibhala ngayo esontweni kakhulu cause ngikhulele esontweni vele. And then sebantfana ke besikolo cause ngaqala khona vele nje ngakhabona abantu besikolo. Then nasemishadweni ngiyabhala. Okay. Sikhuluma ngasesikoleni uya inyalo yoba check esikoleni ubathi nje fahla. Ngoba ngiyathi ukhala ohleti lo show uthi yabona uyi role model yami Mbongi emhlaba. Uyaya yini esikoleni noma sawusesaba uthi hayi noma return lapha wasukucabela nabothishela. Hayi ngisengabuyela esikoleni mina kwanyalo cause abantwana ngidawusonza ngiyafika lapha Mbongi emhlaba cause bangithanda kakhulu. Nayi ngidababona nje ngidawuya but bengilungisile futhi ngidabahlola. Okay. Uthembise na head teacher uthi ndiyabuya esikoleni do recite atobona atawusinabukela athi hayibo Mbongi emhlaba yabuya naye atokwacucutya nabanye abamfa besikole labafise kuba ama poets njengawo. Ngiyabuyela ngidawufika ngibathi nje ngenkondlo ngajabulise ngibakhombise ngikhuthaze nalabanye labakhona cause khona abanye nje khansi babosonkondlo but lento ifihlekile akakwadi nje ukuthi kuyini. Then akakubona ke ukusho ukuthi hawu yathi nami lento lena ngingayikhona manje kanti vele kukhona la kuyo. Okay, bamfa besikole ke bangayibiya kanjani inzaba yabo ukuthi babosonkondlo kubadali babo batokhona kubasupportane ukuthi babavumele? Okay, bangakuveti nje sobala ukuthi okay mina nyalo ngifuna kwenta inkondlo cause inkondlo nayila kuwe igcine songasabambeki. Kancane tot khanza sobhala inkondlo ndani umsebenzi wesikole. Bakuvete nje kancane but okay. Emake ngisacela kunangjana kusho ipoem esontweni
yabo utawubona kumntana ukuthi ngisonkona utawugcina sefa ukuthi hayi esikoleni uyaphefoma soyatiwa. Okay, asithi kumntala yabavumela bayadisho tinkondlo. Ngwaphi nje amagama longabapha wona kubagcinisa ukuthi nasofikile lapha embiwe bantu yinda ABC endingo ngoba nguvile ukuthi wena bohlusha alivalo kakhulu but nyalo uyakhona ukuthi ume urecite. Ukuthi okay kwecala nje ukuthi ususe lelivalo epoem yakho uyibeke kahle uyidadishe kakhulu uyibeke then nawufika phambi bantwana noma phambi kwebantu nje oqala uyabavusela ube nendlela nje kubavusela abantu okhona kujabula once bahleke livalo litawucala lehleke lapho then nawufika ke uyaqala inkondlo yakho awubabuki uyahambisa emehlo latukweni inhloko tabo nje uyabuka tukweni inhloko tabo cause wabuka lamehlweni or wabuka lamlonyeni tawukhanza lomunye akhamsile then utawube siyaphazamisa ukuthi hawu lo muntu ukhamseleni ngoba ngisho inkondlo uyakuphazamisa so uyakhohlwa ngenye inkondlo. Okay, ngiyathi ukuthi maswadada akusupport aphinze akuside atakuthola kanjani ke iyo social media handles nenombolo lapho singathola khona? Kwanyalo bengisekhona ka Facebook kuphela ngisengekho kwa TikTok inombolo yami 7650 4613 Swazi Mobile 79720933. Okay, nasikusesha ka Facebook sisesha bani? Imbongo Emhlaba orange uthi Imbongo wayi Mhlaba. Ngani ngitshele Bonthanga nifike njani emajele ngicela ungiside sayitshela. Akusoke malayini ayo Imbongo Emhlaba. Ngiyathi ukuthi uthi jabule inkondlo takhe walalela futhi wafunza kuye ukuthi yathi noma unelivalo mani hlukana nelivalo uhamba uyomembi webambu. Tova man batho encourage uve ukuthi lenye poem uyisho nini njengamje sibacale bayasho ukuthi lenye poem futhi ubuya nini sitawushiya khona etitolo nasibuya sicela nalo hlelo ungayidzawo. Bukela lihlelo Tandla Nenkondlo sejabula ukuthi wena ukhethile wathi cha mina ngihlala phansi angiyindzawo angithi inyaka ngiyahlala ngiyabukela lona hlelo Tandla Nenkondlo ngoba utawushiya mani ngoba le ngikhona khona sobe ngisemangayani bantu basemangayani ngifuna uniplaka ke namuhla nanini lenihlala lapha nalapha kuleto nje indzawo lenicabanga ukuthi nikhashane namangayani indzawo adikho khashane nangabe wena khona impilo oyifunako ugcine uyitfola sinamaye ke lo wenda umsebenzi wetandla akawendi ke we iheadphone utasicoca ukuthi uwenda nabani kanjani leni bahloseni kahle manje siyamukela ehlelweni Tandla Nenkondlo ngicela ukuthi uvusele umbukele ekhaya usho ukuthi ngimake bani uqhamuka kuphi. Ngiyanivusela babukele emakhaya mina ngingimake ezikalala khona lamangayane enzaweni yaseKhabonina shosinsi Khabonina Mgazini hluka nje lomgwaqo. Okay, ngala kusemgazini ngale kuseKhabonina. Okay, ayisifile namhla qathatha emangayani. Nendo umsebenzi lomuhle make ngitandla. Mina ngivame ukuthenga etitolo. Ngiyamangala nje ukuthi ha, kunomsebenzi lo kanje lo into ngitandla. Ngicale nini kwenta umsebenzi wetandla? Ucala unabo bani? Shothi ngilawuthi umsebenzi siucala nje kulomnyaka lokuphelile. Shothi basigroupa saba bomake sabang 4. Okay. Nabasgroupa kucala nje sifundiswa nje ukuthi na story umsebenzi wetandla senda kanjani sichazwa ke baka Nazarene Commissionment nyalo sekuthiwa ngibantwana. Okay. Aqale bayasifundisa singena ema-class siyafunza nje ukuthi ebusinessini yini lemicoko sifunza ngaloko and then ke ngilo muntu abe nesifiso sakhe ethi mina ngifuna kwenta kwekuthi mina nje kakhulu ngidila ngenkukhu asemakhaya nekulima ke emasimini ngiyadlima obhatata. Okay. So kwathi kusenjalo babe sebathi imali yethu ayisile enough sicela sale nenta in groups. Sabe sesicabanga ukuthi asente nangumsebenzi nje lokuthi sale senta boma polish tita soft tinsipho. Okay. Nanicala ke make ningifo le timfo tekwakha lo msebenzi ni niyatithengela noma bathi nje kuniketa lokho leningacala ngakho? Cha lesicale ngakho basilethela basiniketa. Okay. Ka Nazarene Commissionment basilethela nje lokuningi kwakhona kwashoda nje lokuncane sabe seke sesithi ke
asihlanganise ke singilama member la ngu4 sahlanganisa imadlanyana sawuthenga leli sikubona athi kuyashort njengepolish nje kwakude paraffin kwakude iwax Okay. kwakhanza sikude ke vele lapho longakwenta kubita ukuthi sihlanganise sihambe siyokuthenga sahamba ke sakuthenga ke sabe sesiyacala ke sesenda ke umkhicido wethu. Okay. Ngiyakuvuba la bopolish tinsipho. Na ungachazela nje umbukeli ukuthi nenda ini nani. Nalobe yasola ngathi ukuthi hawu manje ngihlale ngimenga lapha kani wenda naloko. Na ungakubala konke nje imakeleni kwendawo. Okay. Lana senda Nasta Soft, senda i-green bar, senda i-liquid soap, sesenda ke ne-polish. Okay. Alright, ngivile ukuthi ningi4 sebenzisana nabo make bani. Nangabe angikutholi kamake zikalala, ngiyakuthola yini kamake lomunye noma kuhlala ndzawini. Cha ngilo okay. Kuhlala kithi sonke. Okay. Sima member la ngu4. Kunamake Mavuso, kunamake Vilakati, sekunamake Landla ngamandla make Nkosi. Okay. Nyalo ke make nanikhicida nenda njani nikhicida ngayo ukuthi ema customer aodile noma nendela nje ukuthi kuhlale kukhona lokho nesitokweni. Sendela nje kuthi kuhlale kukhona. Sivele sendela ukuthi kuhlale kukhona asendele ukuthi umuntu odile nyalo nje isikudele liquid soap ngiyona vele igijima nasiyenda nje isheshe ihambe nale polish njengoba ubona nje sendela nje ukuthi kuhlale kukhona vele. Okay. Alright, inhloso yeni yini ke make nendela bamfu labala emangweni noma nifisile nekuthi umkhicito wenu ugcina ufikile ngisho kubomba abani bomanzini nenda kanjani na sekumele ni kokho umkhicito wenu. Okay, kwanyala ngalothi vele sisasunguka. Sinyalo nje sisentela abantu labalamangweni. Isentela abantu labalamangweni sisefise nje nyalo sifiso sethu ukuthi sikwende kube kuningi sihambe nangale kwetindzaba sihambe siyobavetela ukuthi nayi lento but ke sifiso sethu ukuthi sichubeke sigcine nathi sakha into le tawuhamba iyetitolo uyabo kube umkhicido nje lomkhulu nasetikolweni bati nabafuna tinsipho bangabisolo bayidrobheni bati nje ukuthi lana kunenhlangano lethide leyakha tinsipho boma polish yabo sigcine nje sesakhe ma 20 liters uyabo ngiloko nje lesikufisile. Okay make solo niqalile ke kwenta lo msebenzi wenu wetandla lomuhle isupport ihamba kanjani? Ngivile usho ukuthi ne liquid soap nje lengahlali kulolo kunye khamba kanjani? How is the support? Bani supporter noma nidikhanza nenda ilosi ngani phela lo msebenzi nawo sungula nifise ukuthi nikhone kuphila ngawo? Baya supporta manje nje ngilokuthi uyati ke lokuthi ma customer info lemnye uyakuthatha ngiyakuthembisa ukuthi kule nyanga le ngina kuphela inyanga ngiyakunika ukhanze kuthi akusabi njalo uyabo lokhu nje sicale ngicabanga October or November. Yes, November. So nasicala ke November December ke kwaba nalo kuphithitela sathi ma customer asesingoba naku kunalo kuphithitela bo January uyabo but ke kule nyanga vele ma customer ethu sicela vele alethe alethe cause sichange ethi nayiphela lenyanga funa bese sesiyothenga le product ethu le shoda isenje siyabala imali ethu sayibona ngawo ngabatshela ke nami ukuthi hey malunga imali esinayo ingaka le mali njengoba ingaka sifisa silengaka sihambe sokucupha lengaka sithathe siyifake enhlanganweni cause lo bantwana njengoba nisibona nje lapha besiphuma kuyonka sisende vele basikhutsata lokuthi sonke so vele sisiyonka so sifiso sethu ukuthi nasithola le mali siyibeke lapha bese siyade ukuthi ekupheleni kweminyaka siya share futhi kule nhlangano yethu.
Okay-ke make niboma-ke nifise kufika kuphi ngalo msebenzi wenu wetandla? Ngivile ukuthi ufisile ukuthi lo leni wendako nyalo lo mkhicito wenu nifisile ukuthi ugcine songena nasetitolo netikolo atibona ukuthi tingasitakala kini. Yini lenye lenifisile kuyenda ngaphandle kwalama products lesiwabonako namuhla? Lokunye lesikufisile kuningi kuthi nje sichubekele phambili vele. Sichubekele phambili njengoba sibomake isifiso sethu naloko ukuthi sisite nebantu nje labaswele. Ngiyabekisa nje khasi bogogo bakhona emangweni. Kube naloko nje enhlitweni tethu ukuthi ngayinyelanga basibone nje sichamuka nalokuthide. Kuthi naku sinhlangano sibomake gogo bani siyathi uthweswele sichamuke nalo shuwele naleyo nsipho yabo yona lele siyakhaya abona umuntu omdzala sifike simcleanele sathe yona le polish yethu sifike nje simcleanele umuntu omdzala ahlaye la kuhlobe khona ngiloko nje ukuthi sifise sichubekele phambili vele. Okay, manje kunebampu labasha lenabo endzaweni nalabanye ke labasibukelako njengamanje laba yaye bathi nababuka umsebenzi wetandla lo leniwendako noma lo wendwa ngilomunye noma soyabata loyo muntu noma wende emacansi athi nawenda lokhu batangihleka uyabona ungabakhuthatha uthini bona? Ngabakhuthata abantu abethu ukuthi basonzele kithi sibatali babo sibomake babo. Kunalomunye nje lo ngibonile ngilethe Star Soft ngimakwakhe wathi hawu ucedzile ulungiseka ke university wathi yathi why ngisahleli nje la khaya ngiyafisa lokwenta lento le ngathi mina kodwa inkinga sisi mzwana siyowenda ngiyokubita utobona ukuthi kwentiwa kanjani uyabo ukuthi lo mflo omsha loyo unale shisekelo yekuthi kube khona la kwendako angahlali nje uyabo. So kunaloko nje kimi ukuthi bantu labasha bangathatheli past into because nathi lokusenda nje tawuhamba emalanga emandla phele ncenye senze emhlabeni bathi bona nababonile batosala baphila njengathi njengoba siphila. Okay, make kukhuthata labanye labenda imisebenzi yetandla ngasasike bampu labasha kuphela incenye kunamake ekhaya nayo didekile incenye ungilwasena le Star Soft beta kulenyanga bathenga beta kulandzelako base abasaveli ungamkhuthata uthini ke kuze ukuthi angalahli naye lithemba achubeka azame ekuphilisa? Lengakusho nje ukuthi ebhizinisini kuba kanjalo futhi na ungaya ngeke ukuthi nyalo abakathengi nesengiyayekela achubeke nje afake amandla ngenye ilanga uyobona nje umkhicito wakhe uchamuka abantu batomsupport labanye laba ngoba akudzingakala ukuthi sikhicitile sitothengisela la bomakhelwane njengoba ngisho nje ukuthi ngifisile ukuthi sithi sinaswakhile umningi sihambe siye kuletinye indzawo uyabo ngoba khangisi labanye nje labale ekhashana abati ukuthi la kamake emavuso siye sesifike sakhe umsebenzi lo kanje yabo nalomunye lokhanza ukuthi unayo inshisekelo yokukufunza sitinking tandla sivulile angitatofunza. Okay, nisachubeka ke manje umsebenzi wenu emaswati mina ngiyati ukuthi abanayo lenhlitiyo yekufuna kulekelela ukuthi bomake bakhule ngoba ngivile ukuthi makunemaphupho lamahle nifisile kusita abamfu labadzala nebamfu labasha tandla tentivulekile ukuthi bangeta kini into basita sitoluni ke make lenilidzingile njengabo make nisachubeka nalo msebenzi wenu? Nkosi yami lusito siyalidzinga kakhulu nje siyalicela njengoba ngisho nje ukuthi ma product ethu khanze ayashoda labo nje labangafisa kusita basithengele lawo ma products tokuchubeka sikhanze sesenta lokukhulu nathi sidabe sesiyasima ke sesiyachubeka ngoba akusilokuthi sonke isikhathi ufuna kusito nje ngiyengithina ngenta into ngifisa lokuyibona lokuthi wona iprofit ngichubekele phambili uyabo. So ngiloko nje ukuthi bangasita Nkosi yami nibesafuna nje ukuthi na MP wethu atibone letinto cabanga kusincenya utatibona utatibona letinto tethu lesitenda uncenya ngeta support siyathi unehlitiyo le kanjani.
siyathi sinethemba lelikhulu usitawuvela. Okay, make basedaba don supporter nalabanye betekutofunza kini banitfola kiphi nombolo nitfolakala kanjani kulaba labasemangweni banitfola kanjani nabo? Okay, labasemangweni sicabanga ukuthi okay, nombolo ngisho ukuthi ngasho ukuthi inombolo yami ithi 76907249. Inombolo yamake Mavuso ithi 76604340. Mbukelo hlelo Tandla Nenkondlo cha lokungapheli ngakuyahlula kepha ngiyathina ukuthi wena abofisile kuhlala phansi uqhubeke lalela inkondlo ufunze kwami labantu umsebenzi yetandla yathi usibasicucudela kanjani abantu umsebenzi yetandla nanjani ngelanga la ubuya lana sengibuya nawe macici lakho ngetandla tami yabo uthi ngiyangimotivate but wena uhlethu say hayi mina lemfana navela ngiyikhona imvo yabosivane you are wasting your time sibona ke mbukelo evikini etawa ngasesikhathi esifana go goodbye and God bless.